Murantunga kuri aya manywa hari ubutumwa cyangwa se inkuru itumye ngaruka. Buno muri kumva ibisasu biri guturagurika mu kiyaya cya Ruzizi, hakaba Rusizi mu Rwanda, ku Burundi ni Rusizi ubwo Cibitoki. Hafi ya Uvira imbunda nini n'into ziri guturagurika. Murantunga kandi nanone kubera ko iyi ni inkuru yateye ubwoba bene gihugu bo muri Uvira, ndetse iba n'inkuru yateje akaga n'isaga igihugu cy'u Burundi cyongeye kujya n'umujyi wa Bujumbura mu bwoba. Mwibuka amateka nanone asa nagiye kwisubiramo ubwo ubushije Felix Cirombo kuba perezida w'u Rwanda Paul Kagame basinyaga amasezerano Washington, nibwo intambara yasaze muri aya majyepfo ya Nord Kivu na Sud Kivu muri Kongo. Umujyi wa Uvira nibwo waguye mu maboko ya M23. Nyuma yuko rero FDLR yigambye ku Rwanda kwiri kwandika urwandiko ishimira Amerika ngo turi mu mujyi wa Uvira turagushimiye ko ingabo z'u Rwanda wazihanye, biravugwa ko M23 yaje gutahura ibyobo byahambwemwo ibikekwa ko baba ari abatutsi baguye muri Uvira, icyobo kirenze kimwe cyangwa ikinogo. Bityo rero M23 n'ubu hari amasezerano ari kwenda gusinwa. Biravugwa ko aya masezerano n'ubundi ashobora kuba wa mujyi nanone umaze gutakara mu biganza bya M23. Bivuze iki ku Burundi, bivuze iki ku Rwanda, bivuze iki kuri Kongo? Icyuka ntabwo ari cyiza n'amakuru si meza. Ingwano iratutumba. Sinzi ko Bujumbura noneho iri bumanuka ikarwana nk'irwanira Uvira nk'iyayo, kaba hari uburyo yiteguyemo. Nta kiratangaza Bujumbura cya Gitega. Nanone hari amashusho uri kubona hano. Uyu ni umuhanzi muri Tanzania witwa Diamond. Ntabwo twamenya ba Diamond bamufashe, ariko bivugwa ko haba hari amasezerano y'imwe mu n'imbaraga mbi bagirana na shitani mu kuzimu. Hakaba hari ibyo atujuje cyangwa se atubahirije, satani kamwandagaza ku karubanda. Kuko ntabwo byumvikana umusitari ufite amafaranga angana kuriya ushobora gusanga ariko atari naye ari ay'umwanzi. Umuntu ufite izina rya performance kuriya wishikira kwa Perezida Samia Suluhu Hassan, ariko ukabureba ari gukumbagurika mu muhanda, ndetse ko ndibubareke mukabikurikira neza cyangwa se mukabyumviriza. Ngira ngo ni inkuru mbi rero, cyangwa se ni inkuru y'akamaramaza. Ndaza kubareka mukurikira aya mashusho nko mu gusoza, koko ni inkuru yatangaje abantu. Ntabwo byumvikana. Izi si intandara, kandi urabona ko ari kubabara rwose. Iyi si yaye, ibi ni ibintu birenze ubwenge bwa muntu rwose. Reba neza nawe witegereze. Iyi ni inkuru mbi, aka ni akaga, aka ni akamaramaza. Niyo mpamvu bikemangwa nk'abakristo nibo babyumva cyane cyangwa se banabireba. Bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko hari imbaraga z'umwijima umuntu abakorana nazo. Icyambere, uyu ntabuze ubuvuzi, ntabuze ubuzima bwiza. Ubundi yakabaye anafatirwa mu muduga, bakabaye banamutegera bajaje. Urabona hano zirahari ko bamushyize kuri moto. Ubundi yakaba, urabona n'aba bantu yagiye gusuhuza baha icyo nakita ku basarimiya, yagiye acumbagira, yanegekaye, yababaye rwose. Kuko hano yaragiye mu byo nakita bya bindi bajyamo by'ibikorane byabo, ariko yababaye cyane hafi yaho yendaga gukubita umutwe mu ipine y'imodoka. Uyu rero ni Diamond, ngira ngo abamuzi mu isura no mu ishusho muri kumubona, ariko nyine yahuye n'uruva gusenya cyane n'uruva gutashya. Ntabwo ari cyo kinzinduye cyane, ariko mujye mumenya ko 5/5 Imbabazi TV irahakubereye mu mwuka no mu mubiri. Nta kigomba kuba tutakibabwiye, kandi tubereka mu buryo busanzwe, tukanabibereka mu mwuka. Iyo umuntu avuga ikintu akivuga mu buryo bwose kugira ngo umuntu abashe kucyumva no kugitahura neza. Egome kandi kaba inkuru mbi no ku Barundi. Nyuma yaho M23 nanone isogerereje umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira waraye mu bwoba, wabyukiye mu bwoba, kuko uduce twegereye Uvira bongeye kutwisubiza. Kiyaya cya Rusizi ubwo ni hafi ya Cibitoki imirwano yubuye. Ikaba n'inkuru mbi kuri Amerika, koko ubu tuvugana imbaraga zose
Amerika yari yashyize mu kigobe cy'Abarabu hano Abu Dhabi, Emirati zunze ubumwe z'Abarabu nyine, Katari, Bahrain, aho za Kuwait, hano Arabia Saudite, Dubai, imbaraga zose Amerika yahashyize. Irani yamaze kuzitesha agaciro kuko yashyizeho misile shya zitigeze ziboneka ku rugamba. Ni ubwa mbere Amerika na Israel bica abantu bakaza kubyina itsinzi ko bishe cyangwa se banezerejwe no kwica cyangwa bashimishijwe no kwica. Ngira ngo ubundi twari tuzi ko umuntu apfa bikaba ari inkuru mbi, ariko bo ngo banejejwe nuko inzego za Irani bagomeje kubica, ariko twe twabona ari bibi kandi ari n'inkuru mbi. Kandi mpamya ko nubwo yenda ibivugwa ari ibya Irani, ko ariyo yababaye, ariyo yazahaye, nagira ngo mbwire abantu ko muri iyi ntambara muri kureba ni intambara iri politike ku rwego rwo hejuru cyane. Kuko niwitegereza uraza gusanga ubu bwato ngo Abraham Lincoln Irani yagabyeho ibitero buri mu nyanja, Amerika yari yazanye nk'ubushobora gufasha Israel na Amerika. Ubwato butwara indege 200 ni ubwato bunini cyane. Bivugwa ko ubu bwato burimo abakozi, burimo abantu barenga 5,000. Ubundi ubwo bwato bwarashweho burasenyuka burarimburwa. Irani irimbura imbaraga zose Amerika yashyize ari mu kigobe muri Aziya yo hagati, irazirwanya kugeza ubwo Irani irwanyije imbaraga za Amerika ziri hariya. Mwese muzi ko hari base militaire z'Abanyamerika nk'iri muri Katari, yo iri Dubai, ziri mu nyanja. Izo zose Irani ihanganye nazo. Naho Irani ni umugabo, naho Irani ntako itagize. Felicitation gendi mu ruhande rwa Irani. Ndi umukristo, ariko ntabwo ndi umukristo wo gushyigikira abakristo mu mafuti no mu bugome no mu buhemu, nubwo atari byo binzinduye cyane. Nje kureba iyi M23 yongeye kucunga nanone, bagiye gusinya amasezerano Washington, ukaba ubona ko Uvira yinjiye mu bwoba. Kandi kwinjira mu bwoba kwa Uvira no kwinjira mu bwoba kwa Bujumbura no kuvuga Cibitoki. Kandi uko byagenda kose indwano ntiri bubure kopoza hakurya mu Burundi. Ubwo ahanini nabwo ni ikibazo kitoroshye, ariko nanone ubwo nuko naringarutseho mvuga inti hano muri Tanzania naho uyu muhanzi witwa Diamond, ngira ngo nawe w'icyamamare w'icyogere wamaze gufata igihe cy'iminota igeze muri 30 arwaye abadayimoni mu muhanda, moto zihita, amagara ahita, imodoka zihita. Hibajijwe gusara kwa Diamond ikibyihishe inyuma cyangwa se inkurikizi yabyo. Rero ngira ngo amajwi menshi n'amakomenti menshi byibukije bigaragaza ko aba bahanzi si bose, ariko hari abahanzi bafite imbaraga z'umwijima, bakorana na Illuminati, bakorana na Antikristo, Filimaso, abaroze kuruwa, abadayimoni bakomeye ku rwego rwo hejuru. Iyi nkuru ndayigira kombine muri ihangana, ntabwo nkoresha iminota myinshi, ndakoresha iminota 20 yonyine. Iyi ni Imbabazi TV 3. Hibajijwe rero Diamond afite amafaranga, afite umutekano, afite abasikirite, yari yerekeje mu biterane by'amakoseri by'abisi nk'uko wabibonye muri iyi video, cyangwa se uri no kubireba mu kanya. Turanabareka muze kuyumviriza ku rwego ruhambaye n'amajwi yumve. Ariko se haribazwa Diamond udashobora guhagarara ngo yihishire vrema, kandi aya mashusho niba uri kuyareba ntabwo iyi ngiyi yari AI. Ngira ngo rero ni inkuru mbi ku gihugu cy'u Burundi. Ubushize baracunze barubikira abama 20 nibo ndi kugarukaho. Ubwo barubikira barareba igihe Gisekedi, nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bari Washington na Trump, bahita bafata umujyi wa Uvira. None muri iyi minsi nk'ibiri
ubwo ejo hashize n'ejo bundi hashize n'uyu munsi turimo. Biravugwa ko ingabo za M23 zamaze kuba ziri guhangana n'ibitero bitoroshye FARDC ishaka kwisubiza ikiyaya cya Rusizi, cyangwa se ubwo ni Rusizi ku Rwanda bikaba Ruzizi ku Burundi. Noneho rero ubwo urumva ni inzira yerekeje Uvira. Niba mwabikurikiranye abantu bari hafi ya Uvira, hari uduce tugeze muri 3 M23 yamaze gufata twegereye Uvira. Bivugwa ko rero M23 iri mu nzira yerekeje Uvira, kuko umujyi wa Uvira wamaze kuzengurukwa. Kandi nanone ubwo urumva biroroshye ko mu misozi hejuru hariyo ingabo za M20 mu misozi ya Uvira, ko kurabona Uvira iri nk'ahantu hameze nka hehera, hameze nko mu Kanyosha na Tanganyika, hejuru bikaba ari imisozi, cyangwa Bujumbura wareba hejuru bikaba ari imisozi, cyangwa Kigali na Kigali nuko yurebye Kigali irimo hasi, hejuru ni imisozi igizengurutse. Bivuze ko rero abantu bose bari kubona ko byongeye kwirepeta cyangwa byongeye kwisubiramo ya masezerano nanone bagiye gusinya Washington, ahubwo yongeye gukurura karambaraye umujyi wa Uvira ukongera kugwa mu maboko ya M23. M23 se yaba yerumvise akamu kabayikunze, abayiri inyuma, abatera nkunga, abafana bamwe bavuga bati twebwe ntago twatakaza imbaraga kwa bre kwa gusa. M23 igomba kutwereka ibikorwa biboneka kandi bigaragara, kandi igomba guhagararana natwe kuri uru rugamba tukarurwana. Ofete mpamenya ko mu nzira ngufi cyangwa ndende M23 niyongera kwisubiza Uvira, kuyirekura biraba risakirerwa, biraba bitagishoboka, biraba bitagishoboka, ntabwo biraba bigishoboka. Kubera ko nuza kwitegereza, uraza kureba neza, witegereze neza, urabona iyi M23 niba hari ikintu cyababaje abakunzi bayo n'abafana bayo cyangwa se abatera nkunga bayo, ni ugufata Uvira ikongera ikayirekura. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none imbaraga zose navuga ngo Burundi bwazishyizemo, Kongo izishyiramo kurinda Uvira biranga. FDLR yandikaga amatangazo iri Uvira, kandi ko ni nko kwishima ku Rwanda, ni nko kubwira Kagame ati shati hahande mwafashe turahafite nanone. Ibyo ni nko guhamagara, ni nko gushyira inyama ku giti ugahamagara Sakabaka, sinzi ko muri kubibona. Ibyo nanone ukaza gusanga hariho ONU yahise isa naho itinjiye vuba mu mujyi wa Uvira, bakaza gusangamo icyobo gihambyemo imibiri y'abakongomani bahiciwe, bivugwa ko ari abatutsi. Icyo nacyo kikaba ikindi gishobora kuforosinga M23 ku rwego ruhambaye kugira ngo yinjire mu ngwano kongera kuhisubiza, kubwo abantu bayo bahapfiriye nyuma y'uko iharekuye. Noneho hakibazwa ngo eske M23 niramuka yishubije Uvira, ni izihe mbaraga irabisuzuguye Amerika, irabisuzuguye Uburayi, bya biganiro yo yari irimo irabibitesheje agaciro. Icyo kintu rero abantu bakibaza bakavuga ngo eske niba M23 yahitamo intambara, Sebarundi Evariste Ndayishimiye wahisemo diplomasi, koko Uburundi barabubajije ngo wari wavuze ko M23 ninyura muri M20, u Rwanda nirunyura muri M23 rugafata umujyi wa Uvira, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye urateganya iki? Ndayishimiye yasezeraniye u Rwanda ko igihe cyose Kagame yanyura muri M23 agafata Uvira, ngo azanyura mu Kirundo afate Bugesera nawe afate Kigali. Nyuma Ndayishimiye aza gusubiza inyuma, niba mubyibuka aravuga ngo Evariste Ndayishimiye aza gusubira inyuma aravuga ngo twebwe twabonye amazi yabiza ariko twanga gushyiramo ifu. Intambara muri make bayiretse, ngo bagiye gusaba Amerika nitagira icyo ikora bo bazifatira umwanzuro, nandi kuri yo nibyo yashubije. Nyuma y'uko basabye Ndayishimiye gukura ingabo muri Kongo ziwe zose,
akanga kuzikurayo ndetse akazisubizayo ku bwishindi kuri yo, we akavuga ati turagenda turi menge nta ngorane ukuri kwamye. Ngira ngo byaje guteza akaga n'ingorane kuko bavuga bateske M23 nayo n'u Rwanda nk'uko Burundi bubihamya ariko u Rwanda ntiruhwema kubihakana. Tuva mbivuga ku Rwanda rurabihakana 100%. Ni ukuvuga rero ibyo hakibazwa hakavugwa ngo none se iyi ntambara yubuye kubera ko ingabo z'u Burundi zanze gutaha, M23 igiye gusubira mu biriya bice. Koko M23 gusubirayo nuko yaranditse yandikira imiryango mpuzamahanga iravuga ngo ntidushaka y'ingabo z'abarundi, ntitunashaka yo Wazalendo, ntidushaka yo FDLR, ntidushaka FARDC, ahubwo twebwe dukeneye kubona biriya bice birinzwe na UNESCO cyangwa se umuryango w'abibumbye, izi ngabo zibungabunga amahoro ku isi za Loni. Uyu munsi wa none Loni yagezeyo ariko ntiragerayo neza, ariko Loni nayo ikaba mu kuboko kwa FARDC kandi birumvikana ntushaka kuba umufatanyabikorwa wa Kisasa ngo hamujye gukorana n'inyeshyamba possible. Ibyo rero hakibazwa kandi hakagaragara kandi bikibonekeza ko intambara umwanya uwo ari wo wose ishobora noneho kwaduka, cya kigongwe cyarimo kikavamo ku Burundi, kigongwe cyarimo kuri M23 kikavamo, ikigongwe cyarimo ku Rwanda kikavamo. U Rwanda ugasanga nyuma yuko FDLR ivuze ngo turahari, noneho hari circulation, hari muvoma. Jarike Habyarimana ari kujya Kisasa, Kayumba Nyamwasa ari kujya Kisasa, ari kujya Bujumbura. Muvoma activité circulation z'aba opposition mu bigarasha, aba opposition mu ntera hamwe cyangwa muri FDLR biri kugenda byibonekeza. Ibyo byose bisa nkaho wa muriro wazimye cyangwa bashakaga kuzimya, cyangwa wa muriro twavuga ngo ni umuriro umaze igihe bari gushakisha uko bawuzimya, ahubwo turi kubona ko noneho umwe yashyizemo urukwi n'undi ashyiramo urukwi barenyegeza. Turi kubona ko hashobora guturika noneho umuriro ukuriye undi muriro muri aka karere k'ibiyaga bigari, ubwo mu majyepfo ya Kongo. Ngira ngo niho isibaniro riri. Mu kanya mwumvise ibibombe biturika, imbunda nini n'imbunda ntoya, mwumvise amamisire anyura ngotanamo hano muri Kongo mu kiyaya cya Rusizi hafi n'umujyi wa Uvira. Uduce tumwe twamaze gufatwa. Ngira ngo rero abaturage baturiye Uvira nicyo bakibatekeye, abaturiye Bujumbura nicyo bakibatekeye, byose birotota cyangwa se birakwega, birakurura karambaraye ku gihugu cy'u Burundi n'icya Kongo n'icy'u Rwanda. Ariko ngira ngo ushingiye uko n'ubundi bintu byari ntago byari byihagaze neza cyangwa byifashe neza, unarebye mu minsi itambutse hagiye hibonekeza amagambo atari meza hagati y'abayobozi, hibonekeza kwishyurana. Muzi ibyo Riveriane yavuze, yahagarutse ati ko baharekuye. Abanyepolitike b'i Burundi bagarutse bavuga ko u Rwanda rwatsinzwe, RDF yatsinzwe, koko bo bavuga ko RDF iri kurwanayo. Biramutse ari byo rero RDF ikaba ariyo cyangwa se ntinabeyo, bikaba ari M23 yasubiye kubohora abaturage bayo biriya bice byose kugira ngo ibisikirize. Ngira ngo ibara ryaba riguye kubera ko na Kongo ntabwo yorohewe, harimo imanza nyinshi, ibibazo byinshi. Ndayishimiye agiye kwinjira mu matora muri 2027. Igihugu cy'u Burundi ubwo cyo kiritegura amatora, ubwo ni muri kote yabo, tari kote y'Imana. Ibyo bintu byose nuza kubyitegereza uraza gusanga rero bikuruye akarambaraye ku muntu wari wese ubasha gukurikira ibiri kuba n'ibiri gushyika, byose birakwega akaga. Monji,
Baba, Simba. Kabisa, karibuni sana sana, kila kitu 5,500 hapa, 5,500 hapa, sketi za jinsi, magauni ya jinsi na cargo pants.